Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lin. Iti Bambang, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kablawan kayo pa'y dita istasyon ti radyo. Kanayo nak nagdingdingeg dito'y programa yo. Iso an naawi sakmet amang ipatulod iti pakasaritaak. Tabareng mapili met ama idrama. Napasamak da ito'y idi agtawenak iti 17. Adda kaayan-ayat ko. Iso ni Roy. Inaunak iti may sa atawen ngem ni Roy. Guwapo. Ket ure agkuykuyog kami. Madlaw ko. Ti kinababaero na. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lin. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kunagkan ka. Nagmayat ti magna dito yung park. Makapaliw-liwan. Dagiti mat masabat ta ababa itikit kitaang. Si kakit di met. Si kalangaroden ti kadwak. O, kitaang. Day ta masabat ta naka-shorts. Amok, surutan man ang dagiti matam. Si kakit di met. Saan ka ka din ngagselos? Si kamat ti kadwak. Roy! Ha? Uy, Maylin! Apay nga da ka dito yung park. Umayak matagpasyar girlfriend mo? Ha? Wen, girlfriend na. Ay, sorry O sige, mapanakon. Bye, Roy. Bye! Di nakpainyam ammo mat a girlfriend mo. Unay ka ka din aya, baby. Amin langan kaguram. Asino day dya babae? Ni Maylin. Asino a Maylin? Barkadak. Gayem kas jay. Gayam-gayam Si katilab ko, Lin. Anya kakit ni na ya. Dakas ka din no makigayem, ha? Maylin? Oh, Roy. Aping adda ka dito'y paradaan mi. Binirok ka. Diyan nga kadwam. Intulod ko ni Jay para daan da. Nag-awidan. Isugayam day dyan ti girlfriend mo. Medyo. Apay medyo. Mabalin ka di amala ti cellphone number mo? Una, Sino katamat gaya man ti cellphone number mo? Iso asaan ka na maawagan? talaga asino ka takon. Oh, i-save mo ti number ko Okay. Awagan kan to yung rabi, Hello, Maylin. Hello? Unak na saan na kun nga awagan? Imbagak matkan ka nga awagan ka. Oh, aping imawag na. Namiss ka ngamin. Madan girlfriend mo. Apay ko maamamis na. Saan tama na pagsaritaan day dya babae? Oh, nag-sweet kayong tupay. Idi nakita kayo i-J Park. Si ka nga ruti mamimiss ko. Talaga? Mano atawanan na saan ta nagkita. Oh, may salaang atawon. Amom, si ka ti inspirasyon ko. Hindi kaadalan tapay lahing. Arman ka kumaidi. Nga mabainakin ka. Talaga? Pudno ti bagbagak. Mabit lang At daw mauawag iti may sa cellphone ko. Awagan kan to inton madamdama. Itayak pa'y nga mauawag kang ka. Ngam di mo mutsungsungbatan ti cellphone mo. Pasensya kan. Kasarsarita kami ni Manang ko. Manang mo, wano chicks mo. Manang ko. Talaga Sana kaluklukon laan. Apay ko maalukwan ka. Uy, mapuyatan kan. Maturog kan. Apay paturugan na kun. Siguro, di na kahit akasarita. Tada sa bali akasarita man niya. Ay, anyamat day ta naman pampanunot mo. Diyak kayat ngagpuyat ka. Gapot ay ayatin ka. Sige nga Rod, maturog akon. Oray si ka, maturog ka matan Wen, maturog akon. Good night. I love you. Bagbagaan man nila in bakat. Surot-asurot ka ni Roy a BF na. Si Kati Rumbang amang bagbagaken kwa na.
No siyak, saan nakadengdenggan? Manupay laang titawan na. Amangan no maitulad kadagiti daduma ababalasang anasikugan adi na oras. Ay, sa bagay Rumbang kuma nga agadal pay. Narigat mo't ang mabagbagaan jay anak mo. No bagbagaak, sumungbat mo. Ala, siyak tuman timang bagbagakan kwa na. Saan kang nagawid? Maturog kan dito'y boarding house ko. Ha? Ay, biro kan dagiti naganak ko. Siyak ti makaam mo. Ngam, I-off mo day ta cellphone mo. Tapno saan da ka maawagan. anya? Ited mo matan kanyak day tabag mo. Taidulin ko pa'y. Roy, Lin, no talaga nga ayatan nak. Umanugot ka iti kayat ko. Napnapanam, Lane. tatang, Agpudno ka man kanyak. Lakay, saan mo abugbugkawan ta anak mo Hay, natangkan nga minti ulo nakat. Saan na akayat ti mabagbagaan? Manipod ita, limitadon ti irurwar mo. Adda karfyo arumbong asurutam. Nalawag ka de, Lane. uwan tatang. Bakit? Alaam ti cellphone na. Ta saan mo nga itad no saan na kasapulan? Roy, kasanutan. Apay, Lin. Ngamin, inistrikto ang dagiti naganak ko. Adan curfew. Anya? Limitado mo ti panagusar ko iti cellphone ko. Saan tan akanayon ngagkita? Kasano daytan? Diyak mo, Roy. Madandanagan akmat. Saan mo't ang mabalin na pasyaran kay Jebalayo? Sigurado taong tantak dagiti naganak ko. Ala, kanayon mo lang nga nalaglagi pan. Nganyaman ti mapasamak. Si kalat ti ay ayatek. Saan ka ngagbalbaliw, ha? Apay ko mga agbalbaliwak. Ay ayatan ka, Lin. Nang runa, taddan na pasamak ka data. Roy, Isungag tungpal ka kadagiti naganak mo. Surutem, no anya ti kayat da. Hello, May. Oh, aping imawag ka. Mabalin ka di nga kita, ta? Ha? Taapay. Kayat ka akasarita. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya day ta? Sigurado amaragsakan ka. At dapay klase. Madamdaman ton. O sige, urayan ka ije parke, ha? Nag-break kami kinilin. Anya? Apay ngay. Saan mo ito napalubusan dagiti naganak na arumwar? Ni, apay ngay. Jakman mo. Maylin, kaano na kadiasong batan? Anya? Awan kamin kinilin. Isu asong batan na kuman. Apay adi mo kutsyan day takadem, Lane. awan ganas ko ang mga nanang. Apay anya ti marikrik nam. Agkakapsutak namin. Anya. Ne, apa yan? Na. Anya ti kahit asawon day ta, Len. Len! Naturog ka kumana, bakit? Tanay, narabyan ang ije garden. Inururay ka nga, Rod. Tada ibagakan ka. Imay ka din nagsingir di nakautangan ta? May papan ka ni Len ti ibagak. Apay ni Lane. Ay, pimod no di ko nam kanyak. Agdadag sunod. Anya? Ay, pangasim Di mo saksaktan ti anak ta. Ay, amangan no madiswam. Inan anusan ta pinagadal. Imut utang ta tapno makaadal. Ngam, kastalaang ti naramid na. Bayamon, adaditan. Hay, naskan nga ikalay sa jay lalaki. Tapno saan tayo ama ibabain? Nanang, mabalin ka ding alaag di cellphone ko. Taapay. Awagak ko man ni Roy. Ibagakan ko na nga aginawak. Sige, naskan amamuan na. Uwan, nanang. Hello, Roy? Oh, apay nga imawag ka, Lin?
Kwa, Roy. Tapay aramidak. Isong ibaga mo noon, yati kayat mong ibaga. Agap apura ka? At tangarod aramidak. Roy, agdadag sanak. Kat, Naskan atak daram daytoy si Kugko. anya? Naglaing kan? Saan asyak ti amaday tasikog mo? Anya? Nagpasikog kay ti sa bali? Sa ita? Ibaga ma siya? Ha, sana mabalinday ta? Apay kastamot ng tibagbagam, Roy. Bye! Inindap ng di cellphone na. Bakit? Masapol nga ilaban tayo tinapasamak ka ni Lane. Naskan nga ikalay sa dayta alalaki ti anak ta. Saan amabalin apilita no di na kayat? Apaya saan? Aglalaban tayo no kasta. Panagkunam ka di kat naragsakto ti biyagda, no mapilpilitan jay lalaki ang mangikalay sa kenkwana. Mapatay ko dagita pamilya na eh. Ay, di ka agsaw, iti kasta. Narigat day ta nga ibagbagam. Ti kasapulan itanilin, kat ti suporta tayo kenkwana. Nagdakelan ti anak mo Lin. Duan ti tawan na Santi. Italaan na sangok nga ipasyap dito'y park. Tabi si ak ngamin iti trabaho. Wan nga rod. Busy ka akanayon. Naskan ngamin nagtrabaho ak para ka ni baby. Lin, no ikanak iti gundaway. Kaya't ko atumakderkas ama ni baby. Santi. Ay ayatan ka, Lin. Inawat kong tinapalabas mo. Kaya't ka nga ikalaysa. Diyak pa'y kayat ti agayat ita, Santi. Saan abale? Ta saan ka nga apuraan? Ikan ka iti panawon nga agpanunod. Linabaan nyo matgaya man dagiti murang ni baby, nanang. Wan tamok anabannog ka naggapo iti trabaho. Agyaman nak, nanang. Tasaandak abinaybayan. Lin, anak. No amukla kumakasto iti pagbanagak ka ni Roy. Diyak ko man nakirerelasyon kan ko, ana idi. Kasta talaga anak ko. Anya nga rod. Agkamali tayo amin. Kanayon nga adda iti odi ti babawi. Ala, siya kung ti agaw-awir, nanang. Agi na nakayumutan. Ay saan Nakaturog di anak mo. Kat ita ta day off mo. O di agi na nakamutan. Lin, Roy? kumusta kan? Nasayaan mat. Nabayagan na kaya't ka makita. Taapay. Kumusta ti anak ta? Ha? Amok, dakal ti basol ko kan ka. Sapay la kumata mapakawanak. Roy? Kita anak Lin. Nakutungak. Narigat ita ti kasasaad ko. Duan ti anak mi kinisandi ita, Mr. Lonely. Naragsak ti pamilyami. Ket ni Roy, naamwak akaasi ita iti sidong ti asawa na, taan anderen ni Mrs. na. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Lin. Pagayam, Lin, iti dayjay apa nagkamalim ket na leksyon ka. Amin tayo ket agkamali, ket tunggal kamali tayo, adda leksyon nga ipaayna. Isu dayta ti intay amirisen, ket saan tayon nga uliten. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinatalina ay ti biyagyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Lin, iti Bambang, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.